today we are inaugurating a top-class laboratory whose results are accepted not anywhere, not only in India, but anywhere in the world. That same certificate, which is accepted in Japan, USA, will be issued from here for any food that needs to be tested. It is fish, is it vegetables, whether it is fruits, will be now certified from here and next to the fish market. So somebody will be now, it's an assurance of quality that is guaranteed by issuing a certificate of this kind. फातोड्ड्या SGPDA मार्केटा लागसार सध्या प्रयोगशाळा आणि ऑफिसाची वास्तू उबारल्या. सगळो सेटअप मार्च मेरेन जातलो म्हूण निर्गत तपासणी मंडळाचो संचालक डॉक्टर SK सक्सेना उलयलो. What we are planning to build up immediately interior of this building, putting the laboratory space and also putting all the sophisticated equipment including LC mass, GC mass and all the pathogen testing facility here. फाटल्यान लागून सगळे काम मार्च मेरेन करून घेता म्हूण थंयचो आमदार मंत्री विजय उलयला. लॅबाक FDA कडच्यान जाय ती सगळी मजत मेळटली म्हूण विश्वजीत सांगता. दोतोर सक्सेनान आतां म्हणला की मार्च एंड मेरेनूच आमी ही लॅबोरेटरी घालतले म्हळ्यार इट विल फॉल इन प्लेस बाय मार्च एंड. वी विल बी आफ्टर यू. आमी तुमचे घुमटेर बसतले कोंकणी भाशेन उलयतलो जाल्यार आनी कोंतान हें काम करून घेतले. पण हे एजन्सीक आमी मॅन्डेट दिल्ले आसा की आख्या गोंयभर जे टेस्टिंग करूंक जाय, जो प्रोटोकॉल जाय, FDA पूर्णपणे साथ दितली आणि ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.